Ko te karare te kaiwhakataki i ngā pūrongo e hāngai pū ana ki te Māori ki te motu whānui. He hōtaka e whakatairanga ana i te reo Māori me ona tikanga. Nā, tuatahi kei te kimi kai kawe kōrero tōranga pū mātou, moto mātou tari ki te whanganui a Tara. Ko te hiahia kia matatau koe ki te kōrero me te tuhi i te reo Māori, kia matatau koe ki te hanga pūrongo tōranga pū whai take, o tira kia matatau koe ki te ao mahi pauaka whakaata. Tuarua, kei te kimi kai whakaputa, kai kawe kōrero tau tohito mo tō mātou tari ki Tāmaki Makaurau. Me ngā kau nui koe ki ngā take e hāngai ana ki te ao Māori, me mārama hoki koe ki te whakatika me te whakarārangi i ngā pūrongo o te rā i mua i te wā i whakarite ai kia oti a koe aua momomahi. Tuia ki tērā, me matatau ki te ārahi kaimahi, ki te whakaputa hōtaka, ki te whakarite uitanga, ki te hanga pūrongo, me te mahi tahi. Tukua mai tō tono me tō tātai whiwhinga ki Recruitment, ki TVNZ, Irakati Kau, Irakati NZ, whakapārānei ki www Irakati TVNZ Careers, Irakati Kau, Irakati NZ. Hei te 28 o Painga Whāwha, ka ti ai te wā tuku tono mai.